Jao ljudi, alaš. Smešno mi brate što sam ja toliko bio glup da stavio sam sve videe, da neki videe većinu da budu privatni. Na primjer. Ali čekaj, ja sam sada budan, jel da, normalan sam. Ja, možda preko noći opet postojiš ljudja. Brate, ja sam sve jebene videe. Kako to da testiramo? Pa trenutno ne možemo, ti kad stane vrata. Stavio na private. Što sad treba da radim? Pa da te skloniš iz sena. I ti me teraš iz sena kao... Ja i ljudi imam i kompjuter i laptop, ali sada naći screen kako je teško. Ok, sam ja bio umezba. Ljudi, sve sam zeznuo. Videe sam stavio na private kad sam trebao na public.